Yes, ndakubwira ko mirwano ikomeye cyane iri hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC. Ahangaha ni muri Uvira cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, aho ahitwa Makabola. Ubu ngubu ngo ibintu bimeze nabi. Niba Wazalendo na FARDC ari ukugira ngo borohereze akazi M23, ibi ngibi ntabwo mbizi, gusa bano bagabo ngo harimo kutumvikana hagati yabo, bamwe bashinja abandi ubusahuzi, abandi bashinja abandi gufata ku ngufu, abandi ngo bashinja abandi kubasebya. Uvuga ngo rero FARDC irimo irashinja Wazalendo kuba iri gukora ibikorwa by'ubusahuzi, ngo ubundi bikitirirwa FARDC, ndetse ibikorwa birimo no gufata ku ngufu. Nubwo ariko n'ubundi abangaba nabo bari gusubiranamo, bari guhangana, niko n'ubundi nkubwira ko basubiranamo bagira bate n'undi M23 n'ubundi yabagezemo, kubera ko ahitwa Kasekese ngo niho abateretse imbunda za bano bagabo, aho barimo bararasa ahitwa Kingongo rero ni mu mashyamba werekeza za Minembwe. Ngo M23 tayari nayo ubu ngubu yamaze kugeza defense zayo, nabo rero barimo bararwana na FARDC iri ahitwa Kasekesi. Ahangaha rero ni mu migi cyangwa se mu masantere ari mu marembo ya Uvira. Ni kuvuga rero ngo ahangaha ibintu intambara hagati ya nuvuga ngo ari intambara z'ubwoko bubiri. Hari intambara hagati ya Wazalendo na FARDC, ndetse akaba n'intambara hagati ya FARDC na M23. Reka rero mbonereho ngwe ikaze ndetse mwifurize kugubwa neza, mwifurize igicamunsi cyiza cyangwa se ijoro ryiza cyangwa se umugoroba mwiza, bitewe naho uherereye cyangwa se n'igice cy'isi uherereyemo. Turabizi neza ko hari abadukurikirana baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushobora gusanga amasaha ari nijoro cyangwa se ari mu rukerera. Hari abadukurikirana baherereye muri za New Zealand, epfo ngaho munsi y'umugabane wa Australia cyangwa se Oceania, ndetse abadukurikirana bari muri Australia n'ubundi. Hari abari muri Aziya, aho ngaho muri za Korea, muri Seoul, mujya mutwandikira cyane kandi tubabwira ngo tuba tubona message zanyu. Reka dusuze rero abantu bari mu Burayi bw'uburengerazuba, bari muri za Ireland, ndetse n'abantu muherereye muri za Canada, abantu muherereye muri bihugu bya Scandinavia kuzamuka na za St Petersburg mu Burusiya. Mwese tuba tubona message zanyu na comment. Reka rero tubashimire cyane, noneho mbinjize ukuntu situation imeze. Ni amakuru menshi rero, ni amakuru menshi yiriwe ari kumira ayandi, aho nkubwira ko M23 ubu ngubu tayari yamaze gufata itsinda ry'abarashi bagera kuri 48 kabuhariwe, cyangwa se babarashi badasanzwe, ushaka wanabita special force. Hano ahitwa Alimbongo ni muri teritwari ya Rubero, aho nundi naho imirwano hano ikomeye cyane. Imirwano rero igamije kugira ngo FARDC yigarurire ibice byinshi M23 yigaruriye. No bitero rero byahereye mu rukerera, byerekeza rero biva hano mu mujyi wa Butembo. Abasirikare benshi rero berekeza muri ibi bice, berekeza muri ibi bice bya Rubero, muri centre ya Rubero. M23 yamaze kwigarurira. Ubwo nibwo defense M23 yabonye ba sniper bari kuyirasaho, ariko batamenye aho bari guturuka. Ubwo rero ngo bakora za ambushkade zabo kabuhariwe, za zindi bita ambushi muheto, ngo barabazenguruka, ngo bashiduka babarimo, ngo bapashira bagira kuri 48 babafata ambushi, babafata bugwate cyangwa se babafata mateko binyuze muri ambushi muheto. Abandi rero urumva ngo bari bamaze kuhasiga ubuzima. Ni urugamba rero rukomeye cyane n'undi hano muri teritwari ya Rubero, ariko by'umwihariko nkubwira ko nanone muri teritwari ya Uvira cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo ariwo urugamba rukomeye cyane. Ariko mbere yuko twinjirayo, reka mbanze nkubwire ko nanone ahangaha hitwa muri hoteli La Kivete. Hoteli La Kivete rero ahangaha ni muri teritwari ya Rubero, naho ngo ubu ngubu M23 yamaze gufatiramo. Usibye aba basirikare bakomeye cyane, bivuga ko noneho hafashwe n'abandi bacancuro. Burya ngo bacancuro ngo ntago batashye ngo bashire
ahubwo abatashye ni abari bari i Goma kuko abari baherereye mu bindi bice bya kure ya Goma. Abangaba rero ngo nabo barahunze cyangwa se nabo bagumanye na FRDC muri ibyo bice FRDC yarahungiye mu bindi cyangwa se bya ruguru yari itarageramo. Ubwo rero muri hoteli La Kivete ngo tayari mu 23 yamaze kuba ngo yafatiramo abacancuro bagera kuri 18 bose ngo barimo abaturuka n'undi mu gihugu cya Romania, basanga n'undi abandi bagiye. Urumva rero ko ibintu bikomeje kuba hatari. Ni mu gihe hano ahitwa ngo hari umurundi ofisiye w'umurundi waharasiwe. Uyu ofisiye rero yarashwe nyuma y'uko bagenzi be ngo bari bamaze guhunga, bamaze kumuta, ariko we ngo yarari hejuru ku modoka ya Land Cruiser. Imodoka ya Land Cruiser nk'izi mujya mubona zibyihebe ziba ziriho hejuru za sura mbaye, ariko hariho imbunda. Rero ngo hakaba hariho imbunda yo mu bwoko bwa 12, ari nayo uyu mugabo yarari kurashisha uyu mwofese w'umurundi, ariko nyine M23 ngo abasniper bayo ni bamworohera. Nuko nguko rero uyu mugabo yagize atya ahasiga ubuzima, bagenzi be bamaze kumusiga, bamaze guhunga. Ni mu gihe kandi none nkubwira ko hano i Bukavu, muri uyu mujyi wa Bukavu, ndakubwiye ngo wazarendo ngo na FDLR ngo hari abavumbuwe bari barahishwe n'abaturage, ngo ni mu gihe n'izindi nsoresore hano muri quartier i Bukavu, muri quartier yitwa Essence ku muhanda uva ku bitaro bya Panzi. Ngo insoresore rero ngo zari zigize akarakajye ngo zishaka kongera gukora ibikorwa by'urugomo, ngo aho zateye abacuruzi mu tubari, ndetse ngo harimo n'uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse baravuga ngo bashaka kumukorera urugomo, ariko M23 ngo itabara hakiri kare. Rero ko zimwe muri izi nsoresore ngo baje gusanga harimo napo niza FDLR, ngo aba bose rero M23 tayari ikaba yamaze kubata muri yombi, ndetse bashobora kuba ari bo bantu ba mbere bagiye kwinjizwa muri gereza bashizwemo na M23. Urumva ko rero M23 hano muri uyu mujyi wa Bukavu ikomeje kuhakora amasuku. Ni mu gihe kandi nanone ahangaha hitwa CNN, imbunda za FRDC ngo tayari ngo zamaze kuhaterekwa, ngo zirimo zirarasa ahitwa Amalodji. Bivuga ko M23 nayo yahashinze ibirindiro. Ndavuga ngo M23 yamaze kuzenguruka ahantu henshi cyane, yamaze gushyira ibirindiro ahantu henshi cyane, haba muri teritwari ya Rubero werekeza za Butembo, ndetse twanamanuka za Kamanyoro sinirwamo babwira kuko tayari M23 ubu ngubu niyo iri kwa kontrola. Ibyo ngibyo byo ni bisanzwe, ntago ari ibintu narinda kugarukaho, na makuru twagiye tugarukaho cyane. Nanone rero nkubwira ko ngo hano ahitwa ni mu mujyi n'ubundi ni muri Uvira, ngo abarundi bo na FRDC ngo barimo barisuganya, ngo bari kwisuganya. Hari imodoka z'ikamyo zo mu bwoko bwa Tata zigera muri 3 ngo zaturutse kuri uyu mupaka wa Katumba ni Gatumba uturuka za Bujumbura. Ngo abangabo bose rero bakaba baje kwisuganyiriza n'undi hano muri Uvira, cyane ko mu 23 tayari yatangiye kugira mu marembo y'uyu mujyi. Nakubwiye ibice bari kurwaniramo, ahitwa nabikubwiye Kasekesi, ahitwa Makabola, n'ahitwa Kingongo. Ubu ngubu hari intambara ikomeye cyane. Ubwo ngubwo rero ni mu gihe n'ubundi ngo batangiye kwiyegeranya. Uwitwa rero Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye yavuze ko ingabo za leta nyuma y'uko zirukanwe mu bice bitandukanye by'imijyi ya Goma na Bukavu na za Kamanyora, ubu ngubu nyine batangiye guhuruza abandi barundi. Ariko ngo abo barundi baje nyuma y'uko General Neva agiye rwishwa i Kinshasa, ngo agiye kwishyuza Tshisekedi amafaranga ngo yari yaramusigayemo,
ariko abantu bagira n'isoni nkeya. Ibaze ngo Neva yagiye kwishyuza Tshisekedi ngo amafaranga ngo yamusigayemo, amubwira ngo kuba barafashe biriya ibice byose byagiye bifatwa, ngo ingabo z'u Burundi ngo zikiruka zikigendera, ngo ntabwo ikibazo ari ingabo z'u Burundi, ngo ahubwo ikibazo ngo ni discipline nke, ngo FARDC na Wazalendo bagaragaje nuko kutumvikana nuko gushyamirana kwabo, ngo ari byo byatumye ngo Abarundi ngo nuvuga ngo General Neva yabwiye Tshisekedi ko ngo Abarundi batatsinzwe intambara, ngo ahubwo ngo habayeho imbaraga nkeya cyangwa se gukunda igihugu gukeya hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo, ndetse bazanagamo no gushyamirana ndetse no kurwana bitari kinyamwuga ngo barangiza bakananiza ingabo z'Abarundi. Nuko nguko rero Tshisekedi yabwiye, nuko nguko General Neva yabwiye Tshisekedi rero ngo mu mafaranga ngo yagombaga kumuha yaramubwiye ngo sinshobora kuyaguha, ngo niba ushaka ko nguha andi mafaranga ngo noneho ngo ndakwinginze nzanira abandi basirikare. Urabona hano Uvira 23 niri kwerekeza, kandi niwo hantu hanyuma navuga nsigaranye, ati mfashe rero wohereza abandi basirikare. Ngo niko rero Neva yagize gutya yongera adeployinga amakamyo atatu ya Tata azanye aba basirikare ngo bagiye kudefanda uyu mujyi wa Uvira. Noneho biri kuvugwa ko ngo abarundi ku kintu cyitwa gutega mine ngo burya ngo nibo ba mbere, kubera nuvuga ngo bakemera n'umujyi bakawuta, ngo ariko nawe wawinjiramo ibisasu bikaguturikana. Nuko nguko byagenze no mu mujyi wa Bukavu M23 ngira ngo bwa mbere mwumvise ko bavuga ngo M23 yafashe umujyi wa Bukavu, nyuma bakavuga ngo yawikuyemo ngo yasubiye inyuma. M23 yari yamaze kumenya ko uyu mujyi wa Bukavu Abarundi basize bawutezemo imitego irimo za mine. Ni mu gihe kandi ubundi ibintu byo gusiga uteze za mine ahantu mu mijyi, ubundi ibi bintu bitemewe mu masezerano mpuzamahanga, ibi ngibi kuba ari ukurenga n'ubundi ku masezerano. Hanyuma rero ngo no muri uyu mujyi wa Uvira ngo ahitwa Bisaniro ngo Abarundi ngo bahujuje ikintu cyitwa za mine, ngo ku buryo ngo imodoka ngo yewe ngo nizitwara imizigo ngo hari fuso yamaze kwaturikira. Iyi fuso rero ngo ikaba yari itwaye amakara, ndetse ngo hakaba hari n'umugore n'umwana ku munsi w'ejo bahapfiriye nanone baturikanywe na mine. Ngayo nguko ni ibintu rero Abarundi barimo barakora cyane mu mijyi itandukanye, bari kugenda banyuramo iyo babonye batsinzwe babura ukundi kuntu babigenza, barangiza bagahitamo gusiga bateze mine mu bice bitandukanye. Andi makuru atandukanye rero arimo aravugwa n'ubundi ni amakuru ya politiki. Ubu reka duse nkaho tuvuye ku rugamba, ahubwo noneho tuze mu makuru ya politiki. Mu makuru ya politiki rero ndakubwira yuko nyuma yuko Abongereza batangaje ko bamaze gufatira ibihano u Rwanda narwo rero rudaciye ku ruhande, ndetse uwitwa retired Major General James Kabarebe ubwo yateranaga rero n'imitwe ya politiki ikorera hano mu Rwanda, hari ijambo rikomeye yabwiye iyi mitwe. Yababwiye ko rero nubwo iyi miryango mpuzamahanga irimo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, irimo Abongereza, nubwo ngo bari gufatira ibihano u Rwanda, ndetse bagafatira na bamwe mu bofisiye barimo nyine na Kabarebe mwenyewe, ngo ubundi ngo ibi bihano ntabwo babiteye u Rwanda, ndetse ngo ntabwo babiteye Kabarebe, ndetse na Kabarebe ubwe ahubwo yivugira ko ibi bihugu bwabyo ari byo byakagombye gufatirwa ibihano, kubera ko byirengagiza inkomoko y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo nihe impamvu muzi agaciro mu buryo bwo gukemura aya makimbirane, ahubwo bakihutira kubogama no kwegamira ku ruhande rumwe ari rwo rwa Kongo. Aho bamwe bavuga ngo Kongo uburyo iteye cyangwa se uburyo imeze nk'umugore wa wundi ufite amatayi, ufite amabuno, ufite uburanga, ngo ku buryo rero ngo iyo yinjiye ahantu hari abagabo ngo bisa nkaho bamurangarira, ndetse buri wese akaba yamuhingamiraho. Ni ibi ngibi rero ngo na Kongo ibihugu byinshi biri gufata imyanzuro, birimo biri gushyira ibihano ku Rwanda, bikaba birimo birigamira kuri Kongo bitewe n'inyungu bazi neza ko Kongo bashobora kuyigiriramo, by'umwihariko cyane n'ubundi inyungu y'amabuye y'agaciro
ibi biti byose mubona babazamo imbaho za mufura n'ibindi biti bitandukanye, burya ya madirishya meza za mbaho mubona i Burayi bubakisha ngira murabibona cyane ko batajya bubakisha amatafari, natwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika za mbaho nziza rero zose bubakisha amazu nta handi zituruka uretse hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva rero nta mpamvu iyo ari yo yose bashobora kudashyigikira Tshisekedi. Ayo ngayo rero nizo zimwe muri update narinje kukugezaho zibiri kuvugwa mu buryo butandukanye, ariko nakubwira ko nanone muri Ethiopia imirwano hagati y'abaturage ba Kenya ndetse na Ethiopia yaguyemo abantu benshi ndetse ngo abandi baburirwa irengero. Ni mu gihe nanone nakubwira ko hari indege yo muri Sudani yakoze impanuka rero ihitana Major General Bahal Ahmed, ndetse muri iyi mpanuka y'indege yahitanye n'abandi bantu benshi barenga 20. Rero akaba ari indege ya gisirikare. Uvuga ngo rero amakuru ni menshi, amakuru abari kumira ayandi. Nakubwiye ko amashyaka agera kuri 11 ya politiki akorera mu Rwanda nayo yamaganye ibihano byafatiwe u Rwanda, byaba ari byafashwe n'Ubwongereza ndetse n'abandi batandukanye. Turaza gusubira rero no mu yandi makuru aza kubagezweho, naba hari nihaba hari amakuru y'intambara yo ku rugamba, cyangwa se nihaza kuba hari andi ya politiki yo kuvuguruzanya cyangwa se yo guterana amagambo, ibyo bita intambara y'amagambo cyangwa se guerre froide. Reka ngushimire cyane, ngusabe gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye dusubira no mu yandi makuru yacu atandukanye, kandi nkubwira ngo ndagukunda cyane, kandi namwe ko mudukunda natwe niko tubakunda.